clear tu le ngai thla tu te ninga ni chi bai le vek ule ni zan lama le tokin lama te FIFA Club World Cup inelna nei chun zom ania tin UEFA European Championship Under 21 tepo quarter final in machun tur te an chiang tabuka football thule ngai nom takte nen thlira ngai thlau ho na in nei le donong o tun trum chu FIFA Club World Cup ni san le tokin lam in khe result atangin bul tran don ta ila Nisan lama inkhel munom taka English Premier League club season liam ta English Premier League no moi choi to Manchester City le Moroccan club Wydad AC te in machona City lam avaneizo ka antranga Wydad he sini fain an ne he inkhela City hang goal shot tum song panga an neya Wydad lam hang goal shot tum song pani nei thongin inkhel pumpui thlera kan lo be seilok ange in City lam an chung nung zo ka game po thunun ne lein chakphu jok an chakta anni Lincoln Financial Filter in khel munom taka hian minute ni naleka English midfielder Trazet Mayfield Foden chuan City tanma an hruina goal akhunga farsa fun top ma 7 minutes somli pahni na Phil Foden a siam sak atrain Belgian forward Jeremy Doku chuan an goal ni na akhung le hemi nu hian goal dang alubel talova amairo 2 minutes somriat pariat na City defender Rico Lewis red card ma no chua ani Hey bak thil theng danglam aum lem lova Phil Foden le Jeremy Doku te goal khung mangin City lam hian Sydney fain ne na an changa point thum hlutak an lo chuak Group G in khel danga tukin lama in khel munom taka Italian Serie A club Juventus nam point olsam takin ne na an changa an khingpui al ain chu singa fain an ne he in khelen Juve lam hian game an thunun ne khop maya goal shot po tum som paruk te meu mai nain al ain lam hian target a shot tum nga an nei ve thunga ball position le in pass dikonga po Juve lam an chung nung filor lak an ne he in khela hian Juventus team tan Radal Colomoni le Francisco Concei kauten goal ni ve an khunga Kenan Yildiz goal khat a khung ve bok Tihian Group G table tharbera Juventus si khel khata point thumnen achung bera an oma City chu point thumnen pahni na omin Wydad le Al-Ain 10 point an la hlo chuak lo thong Group H lama Real Madrid le Saudi Pro League season liamta champion Al Hilal te in machona chakjok anom lova team pahni te goal khat ve in pe in anin ne tok he in khel tur hian borok an nei lian khop maya ama deu point Al Hilal player train khat te chuan Saudi Pro League Real Madrid kan niya Real Madrid nen po in machonila kan la ve thawang tin an lo sei towa an soyang in Real Madrid nen hian point khata an lung oi thiam angai ta an ne he in khela hin Real hang goal shot tum som pakwa an neya Al Hilal lam hang goal shot tum som pathum nei thongin ball position apo anin tuklang ang reng khop maya ball in pass dikonga po anin tluk ang reng hle Hard Rock Stadium in khel monom taka minute somthum palina Rodrigo siam sak atangin rol tharma ba keng tak nei Goncalo Garcia chon Real Madrid tanma an hroina goal aron khonga Al Hilal hian nor zui ve ngalwatin minute somli pahatna penalty an lot chuaka penalty hi Portuguese midfielder Ruben Neves song gola achantira an sipor asut second half a team pani te hian hun tha anin siam le nola golero alut talava team pani te point khata an lung oi thiam angai zuita ane he in khela he minute som ko pani na Real Madrid hian ma hroi theina hun tha an neya penalty an lot suak ma se penalty hi Federico Valverde chon achoya Al Hilal goalkeeper Bonu chon thatakin aben chho saka Al Hilal team tan hi apoimo hle tihian team pani te point khata anlung oi thiam angai zuita anne Group H in kheldanga Pachuca le RB Salzburg te in machona Austrian Bundesliga club RB Salzburg lam avaneizo ka antranga Pachuca hi goal khatin an ne he in khela hen Pachuca team tan Gonzalez son goal akhunga RB Salzburg tan Oscar Gokle Karim Osiwa ten goal an khunga point hum an lot suak Tiang Group H stable tharbera RB Salzburg chu point hum nen ma an hruaya Real Madrid le Al Hilal 10 point khat an nei ve ya among bera Pachuca omin point an la hlo chuak lo thong
Tihang group stage match day pakhat na chu an khel zauta match day pani na hi zanin a train nei chun zom ani do na zanin dar kole chanve Palmeiras le Al Ahly te anin ma chon do na zanlai peldar som pani le chanve ya Inter Miami le Porto te in ma chonin zing namdar thum le chanve ya Setel le Atletico Madrid te anin ma chon do na zing dar ruk le chanve ya Paris Saint-Germain le Botafogo te anin ma chon don bok UEFA European Championship Under 21 lama lut vele zoi don ta ila nizan lama group stage an ching fel zauta group D lam in khel munam taka Denmark le Finland te goal ni ve in pein anin ne to ka he in khela hen Denmark team tan Conrad Harder chang goal ni akhunga Finland team tan Skuta le Keski Senten goal khat ve an khung ve bok tihian ram pani te point khata anlung oi thiam angai zuita anne Group D chin felna in kheldanga Netherlands nam point hum an hlo chuaka an khingpui Ukraine chu Sydney fa in an ne he in khela he Netherlands team tan Luciano Valente mai ba ka Tom van Bergen ten goal an khunga Sydney fa yan ne na an chang Tihang Group D table tharbera Denmark chong khel thuma point sarinen quarter final an luta Netherlands po point linen quarter final lut ve bokin Ukraine le Finland teroin inelna an mang tha thong Group B lam chin felna nizana in khel munam taka po England team an chak zo lova an khingpui Germany chong goal ni goal khatin an ne he in khela hin England hang goal sa trum som pariat te meu mai an neya German lam hang goal sa trum nga chau nei target a hian trum ni shot an neya gola an chantir ve an ne in khel pumpui thira po England an chung nong zoka Germany lam an van nei takeu thong he in khela hin England tan Alex Scott an golom chun a khonga Germany team tan nov mai ba ka wei parten goal an khung ve thong Tihian Germany lam hen point thum hlutak an hlo chuak Group B lam chin felna in khel danga Czech Republic po an chaka an khingpui Slovenia chu Sydney fa in an ne Czech Republic tan fila le shake ten goal an khunga point thum an hlo chuak Tihian Group B hi chin fel anita Germany chong khel thuma point kwa solitin quarter final an luta panina England chu omin trum khat chakin trum khat draw result an neya trum khat chak lo bokin point lin en quarter final an luta Czech Republic le Slovenia teroin inelna an mang tha thong Tihang quarter final in matchon turte an riata tun thani somni pakhat jana train quarter final khel tran ani na Portugal le Netherlands te in matchonin Spain le England te anin matchon don boka Germany le Italy te in matchonin Denmark le France te anin matchon bokang Inke result lamka santaila football Thu Leng No lut vele donang o Mirror lamin atarlan thanin United lampo transfer kongka in hong meka chetnat antum hle niin alanga nisan lama khan Mirror lam hian atarlan thanin United hian transfer kongka in hong meka mi pasari tal singlu antum thu anpuanga antar malam thom chak thei turang te thom chak antum hle niin tarlan ani bok tun din hmana United lam hian kunha an sengnu towa midang ero senglu an har sat tral hle heti chung hian midang pasari vel chu senglu an latum ni hin alanga lapho tu lam te point thei top an suwa thu tarlan ani bok United lam hian mithar senglu an tum nual tina ni ya tunge an senglu le thei kanrin lom le lemin yamal lama hian lut vele taila ani te hi kumsom pasari mi chawete lo chuan achedor dap chhotran ang reng khop maya tun hnai mai han chol a manna kumsom thum zeta upa TV influencer lar tak mai Fativas Gwesnen anom dun thu tarlan ania nuam ti taka hun an mang dun te po allo tar lang to ani kha chol man na hen fati hianin lemin yamal hi avatroyom venin alanga anin holo hle niin alang bok an kuming kargep hi azaw ang reng khop maya kumsom pathum zetin anin thlau tin ani so hemi chungchanga hian social media kaltlangin lemin yamal hian dem tu anga ang reng khop maya tin Fativas Quest po hen social tu anga hle tren khatin Fativas Quest si ifa rual ania tia chainom na tu antam ang reng khop maya lemin yamal po I football career hi ala to watang tia soi tu te po antam hle hemi chungchanga hian lemin yamal hian engma soi ala nei lem lava ala ngoi reng tin ani chu lemin yamal te hi ahar ang reng ve khop maya
Fatty Vasquez in kum sang ni somnia mong lang thua wa tha alak na tepo alo comment zan towa lemin yamal hi ahar ma hle tinani ber mai chu hei mai ba ka hian lemin yamal hian tun hnai loka po soi alo kai zau towa porn star lar tak mai mia khalifa thalak tepo emoji love lemin alo vo react towa tin a comment hial nge bok hemi chungchang apo hian lemin yamal hian soi zui alo kai hat to ani tuna ani aya kumsom pani zeta upa Fatty Vasquez nen hun an mang thun leya makve reu tak chu ani thei ome chuti rualin mitam takin hetiang hian han soi ma se Spain ramina dan khautak an nei hi apal zu chuang bik lova India rama hin kumtling kan ti hi kumsom pariat vel an ni ya Spain rama ro kumsom paruk tling chin hi puitlinga chiar an ni to thonga chutiang dananga hankal pui chuanin lemin yamal hian Fatty Vasquez hi alo spring teng yeu pui thei tinani chu ainga mazong tak chon dan chu apal zut big lo atei thei ome amai ro chu football a zin konga hian atla che thutang ti te po a hlo hle hetiang athil dang vela akal kual tukani chon thil poi te po a thleng thein arinom Lionel Messi le Cristiano Ronaldo te kha soi kai zeu thin ma se tiang lama hi chon soi tur an kai tiang lama hi chan soi an kai lutuk ngai lo soi an kai chat soi an kai po an lar fe nuwa ani hloma lar tran chau kum som pasari mi chau lemin yamal he tiang kong a har mal tukhi enge kan ngai dan hlom le mi hang player te hi tiang lama hian an har thin hlom angreng khop maya mi hang player thatak tiang wangat la cheta soi tur po anom nual ani tiang chu lemin yamal hi ani ve thei kan ring hlomem le nge niya football traber zinga kan la soi theyang enge kan ngai dan te kha hantar lang chho vele donang o Carlos Puyol point Cristiano Ronaldo le Lionel Messi te chungchang a thuthar aron neya media ten ankom na tun haya khan Ronaldo le Messi te hi anro pui khop maya kumsom ni chung top levela an khel theya khelmol chunga anin lan mai anilawa team ta na tongkai tun thlengin anla ni thei hi thilro pui tak ani ya thilro pui tak an nut sia hi a hlu hle thongthar tamjok te na kong thongthar tamjok te tang kong thatak an sial zau theya hei hi thilro pui tak chu ani football hlutna tisang tu te an ni ya tin kumthara lo tur world cup hi antana hun nung ber ani to do na mitam takin hei hi kan hlut sak an ngai don ani mun poimo thak football a hen hun rei tak chung an chel theya ani ang player ro pui hi kan la mungai lo ani tin a sei zui bok South Korean forward Thazet mai Son Heung-min point Tottenham Hotspur chu a chaw san ngei don ni in alanga Talksport in Atarlan dana Saudi Pro League club Al Ahly Al Nassr mai ba ka Al Qassia te chon senglu antum thu tarlan aniya adu ber hi athlang thon ni tarlan anita season tharlama chon Son Heung-min hi Saudi Pro League lama kan mu nge arinom Liverpool team tana lo in lan to Harry Kewell point ni sang khan TBR football lamin ankom na Mohamed Salah ayin Alexander Isak chu tha ati zok thu asoi Harry Kewell chon mitam takin Mohamed Salah hi an fakhop maya fakpo aphu nge ye choti rolin Alexander Isak hi tun din muna chuan Mo Salah ai hian atha zoka team tan po mi tangkai ani thei ngei ka ring ani Liverpool in an senglu thei ani ngat chuan an that pui ngei dona Mohamed Salah ai point Liverpool a hian nu ma anei tha thei zokin ka ring ti hin asoi Arsenal lampoin Rodrigo chu senglu du view ma se sum an the chuama sak chu atlem lu tuka Real Madrid in an hnol thu puangin Los Blancos lam hian Rodrigo hi an thal don ani chuan atlem bera Euro mak ta doi somkwa an phut thu an soi Arsenal lam hian Rodrigo hi tun hnaya khan Euro mak ta doi somnga velin an dora Real Madrid hi an lom lo hle nia tarlan an hi bok Xabi Alonso point Rodrigo hi an team tana inlan zel turin athlem meka athlem lung oi thei don niin alang tran to bok hetiang kara hian an thal chuak don ani chon Euro mak ta doi somkwa lo chon chhuatir an tum lo ani Manchester City club enkolmek to Pep Guardiola point ni jang khan thuthar arun neya media ten ankomna an player kolai Jack Grealish le Calvert Carte chu an chho tur thu aron soi chiang ta hemi chungchang hi media ten ankomna asoi zoi anne Pep Guardiola chon in thuam that kan tum meka tin in thua fai po kan tum mek bok chumi tan chon Jack Grealish le Calvert Carte hi kan mat sopa an tel to lova tlap thar an zon angai do na an chuang ngei po karing ti hin asoi zui bok
hetiang kara hin Bernardo Silva point thu thar aron neya Manchester City an captain thar ani tur thu an soi nuwa City chu a cho sanri lo tur thu a soi chiang ta Bernardo Silva chuan kum khat dai helai mun hin contract kala neya thil chiang chu hetla phi ka cho sanri don lo ti hi anne mitam takin suak turangin min soi thina hei hi thudik tok lo ani bok tuna chung kama clear chu season thar lo tura City hi hlotlin na chanpui ania captain amben reng chung hian City team hi hlotlin na chanpui ngei katum don ani tin a soi zui bok Manchester United lampoint ahma po senglu antum manga thom lo leng to Callum Hudson odoi chu senglu antum thu tarlan ania Chelsea le Bayer Leverkusen tana lawin lan to season liam ta Nottingham Forest tana chetra mai Callum Hudson odo hi United lam hian senglu antum ngei a ang hle kumsam ni paliau pa Hudson odo hi season liam ta han Premier League ka game somthum pakhata ain lanna goal riat akhung theya ache chelem lo hle hemi wang hin du tu po anei nual niin alanga Napoli le Roma nen te po seizom anlo ni to bok dasan lamin atarlan dana ero United lam hi an khan hle a angta Chelsea forward Nicholas Jackson po chuak thut theidin huna ading ta ESPN lamin atarlan dana Aston Villa lam chon senglu antum niin alanga Unai Emery chon Senegal international forward senglu tur hian sumpo the chu a hrelo nia tarlan ani bok Jackson le Unai Emery te hi Villarreal anlo thok khau towa Jackson po hi athlem lung oi theingei arin thu asoi German Bundesliga tla Bayern Munich lampoint court of side lemin atarlan dana Liverpool a train ko digak po chu senglu antum thu tarlan ania Nico Williams senglu antum an senglu theidon lo ta ka chuan gakpo lam hi an hoi chaudon ta a ang hle amai ro chu Liverpool en kolmek tu Arne Slot hian anam puipa godigak po hi chotir atum lo angreng khop maya amai ro chu football a hen thil hi athlin thlak danglam thut ve thin boka chu po chu la thleng thei thut din huna ading tho ane Chelsea lampoint ni zan lama khan atop nan Jimmy Gittens chu amana tan pau million somnga an the chu thu tarlan ania hetiang zat hi Borussia Dortmund lamchon an lo no le chuan Jimmy Gittens si an hoisan tur thu an soi chiang ta Chelsea lam hian tun din huna Malik Fofana chu senglu antum meka Jimmy Gittens si an senglu theidon lo ani chuan Fofana lam hi nget takin an hoi tur thu an soi chiang to Gittens mana pau million somnga an the chuak le ta Dortmund lam hian an hnol chon hoisan an tum ta tinani chu Liverpool lam point ni zan lama ve khan an tlar malam thom chak an tum na konga Julian Alvarez chu senglu an du thu an sei vele ta Barcelona nen thok taka seizom lo ni to Alvarez senglu tur hianin sumpo the chuanol an tum ni hin alang bok Julian Alvarez si Arne Slot chon senglu adu thu alo sei to thina tlapho tu te lam point hei hi an ngai ven angreng khop mai team tok lemin atarlan dana Arne Slot hian a player kollai tu ema ber chu Julian Alvarez mana hin pektel ain huam ni in soi aum boka Alvarez si Liverpool lama kan mu thut te po arinom Manchester United lampoint ni zan lama khan Nottingham Forest in senglu tuma an helmek Richard Rios chu senglu antum thu tarlan ani vele tatlat maya Forest team hi makhal nge antum thu an soi bok Richard Rios in season liam ta ha amang chelo khop maya hemi wang hian du tu po anei sho angreng khop maya Forest mai ba ka tlap lian tang te point an helmek bok chuti rolin a khelmek na Palmeiras lam hian aman an phut tam angreng khop maya kumsom ni panga uparios mana hian pau million somriat panga point panga vel an phut them maya hetiang zat hi the chu anin huamang emtiro soizui hlo tak ani thung Arsenal lampoint ni zan lama khan thu thar an nei ta Sky Germany mai ba ka Fabrizio Romano ten an tarlan dana Benjamin Sesko chumimal inremna an nei pui theita niin alanga Arsenal trantu te tan thulo mom tak ani thei turangai anne chuti rolin a khelmek na RB Leipzig lam hian Sesko mana hian sum an phut nem angreng khop maya an phut ang za tero Arsenal hian pek an tumbik lo hle tun din muna Sesko mana Euro makta doi somre ta tanga zavel hi RB Leipzig lam hian an phut ni hin alanga Gunners lam hian Euro makta doi somru ka tanga somsari vel bak the chu an tum lo thu tarlan ani thong
mimalin remna an nei towa aman chungchang ero an la khel viau arinom Turkish midfielder Hazet me Hakan Çalhanoğlu point thu thar arun nei vele ta Hakan Çalhanoğlu hi tun din muna a khelmek na Inter Milan chu chhuasain Galatasaray chu apan don ni hin alang ta anram lama hian ani hi ainlan ve to don ta a ang hle Hakan Çalhanoğlu hi season niam ta a che chelem lo khop maya Inter Milan in UEFA Champions League final an lu theina turata na kong sel tu thatak ani amai ro chu akumlam alo upave deu to boka achua hi an phal sakta a ang hle Galatasaray le Hakan Çalhanoğlu te hin mimal in remna an nei fel towa club pahni te an indor meka Inter Milan hian Çalhanoğlu mana Euro makta doi somli vel an phuta Galatasaray lam hian Euro makta doi sompanga tanga somni vel bak pek an tum lo thung aman chungchang hin an indor chawvia win arinom Marcus Rashford point thu thar aron nei vele ta team tok lemin atarlan dana Barcelona chan senglu antum talo ni in alanga Aston Villa lam apan mai angai arinom Barcelona lam hian tun hai khan Nico Williams chu an senglu tur thu an lo tar lang towa hemi wang hin ama senglu tuma an lo hel to English forward Marcus Rashford mana pau million somni the chokher antum talawa an hoi san zuita a angle hetiang ani ta ga chongkom somni pasaria upa Marcus Rashford hian tlap dang azon angai don ta ni in alanga lona alo khel to na ama du to Aston Villa lam hi athlan nge angai arinom ta team tok lemin atarlan dana Chelsea lam point striker thar an nei don ta ni in alanga hemi chungchang hi Fabrizio Romano point atar lang towa Chelsea hian striker tharatan Joe Pedro chu an senglu thei don ta a ang le Pedro le Chelsea te hian mimal in remna an nei to ni in alanga season thar lama chan Chelsea lama Joe Pedro hi kan mu arinom ta Pedro hi ama point Liverpool le Newcastle United nen te po seizom an lo ni towa amai ro chu Chelsea lam an lo lan ta ga chuan Chelsea hi an lian ta ber a ang hle Liverpool midfielder poimo Dominic Szoboszlai point ni jang khan thu thar aron neya an player thar tur Florent chu thu ron lo pe nga lin alo warning lock tin ani chu Szoboszlai chuan Euro makta doi za somnga vel player kan nei thar tur hi thil lo mom tak ania bensa anda reng hi thil tru lo tak ani theina chen te po aum thayang amai ro chu kan kheldun theidan tur ngai tu adni tan hian angai don na katan mun chan ahar sa turangin mitam takin an ngai thrin na hei hi thudik tok lo ani pre-season hi han khel chho ila chuta chon mun lum chang tur chu achiang mayang achan chu ke hi ka beidong don mi alawa beidong ngai lo mi hring kani bok Premier League champion team a mun lum chang thei kaniya ani tan ron luwa mun men ron lua lan thei na chan tur aum bik love tin Dominic Szoboszlai chuan asoi Liverpool lam player te po an borok atang chhoviu don a angta Maurizio Sarri point ni jang khan thu thar aron nei vele ta Italian Serie A club Lazio en kolmek tu meziel du ve tak mai Sarri chuan tun din huna hian Saudi Pro League lam atain som tu kan hei ti achianga season khata Euro makta doi som pariat vel lo turat hem tu po kan nei ani amai ro chu hei aya tampo hian min ron dor po ni se kapan lawang achan chu la zeong kum khata lo turmin pe hi katan chun ato ke memma hlok hloi hi ka thil tum ani velem lo ani kar ruput mang dik tak han soita ila sum hi ke chun ka lem lawa ka theina zongjong sen hi football a ka tum chu ani ber mai poisa wangin thil thar ma chon ka tum velem lawa mitam takin tun hnaya poisa wang ni lovin chawna thar ma chon turin Saudi an pan thu an soya hei hi thudik tok lo ania poisa wang chau ani ke chon chu chu ka ti ve ngai lawang tin asoi Simone Inzaghi aka zeuna ni turangai ani Fabrizio Romano atarlan danin Arsenal lam point thulo mom hriat tur an nei ta ni zan lama khanin an player poimo Luis Kelly chu contract an je poi tur thu tarlan ania mimalin remna engkim an nei to thu puan ni in tuna tangrai lo te a Luis Kelly hi an team tan hun rei tak inlan tura contract an je poi tur thu an puang chiang ta Arsenal tran tu te tan thulo mom tak ni tura ngai ani Skelly hi Real Madrid nen soizom an lo ni mana amai ro chu Arsenal team tan anget zui ta tinani chu Liverpool team tan a lo in lan to Trindin Saunders point ni jang khan thu thar aron neya
Darwin Nunes chun Arsenal team chu zom tura adu thu asoi Dean Saunders chuan ngun takin han thlir ta ula Darwin Nunes si player chei ani lem lava achor tu ten ansor thiam lo ni maya ke chuan kangai player thale theina sang tak nei ani ya tundin huna Darwin Nunes chor thiam ber tur chu Arsenal team hi anni in kashia Arsenal hian season liam ta han Darwin Nunes si kolta se nu hian season liam ta han goal som ni panga tal chu akhung tling nge yang Liverpool team le Darwin Nunes khel dan te ain mil lava Arsenal tan khel se anin mil berang tin asai zui bok Chelsea forward Mikhailo Modric point ni jang khan thu thar aron nei ta hun rei tak shrem na tok theidin huna ading tatlat mai Chelsea winger Mikhailo Modric si damdoi man phallo ahmana wangin football anti-doping regulation lam chuan ni zan lama khan thiam lo an chantir thu puan ani ya hemi chungchang hi FA lam chun an puang chiang ta ani hetiang ani ta a chun Mikhailo Modric si kumni chung velatan football khel theilo tura shrem thei din huna ading ta ani Mikhailo Modric sian hemi chungchang a hian engma thiam lo na anei lo thu le damdoi man phal lo aman lo thu asoi zui bok Mikhailo Modric ni kum November thla tong khanin suspend charchar alani ria tundin huna hun rei jok shrem thut theidin huna ading zui ta bok Nimin lama English Premier League kumsang ni somni panga somni paroxy zonatana fixer anti chuak ta ani kha hemi chungchanga hian supercomputer lampoin season tharatan prediction aron nei vele ta season anman zo huna Liverpool team chu champion le turin aron da le tatlat maya pahni na chon City om tura ronda bokin Arsenal team chu pathum na ni chunga season top khar turin aron da zui vele bok heng ho baken Aston Villa chu UEFA Champions League khel phak chin palina om turin aronda boka Chelsea lampo aronda sang angreng khop maya parukna ni chunga season top khar turin ada United lam chu ma son thret tura ronda ave bokin sompanga na tangin sompalina season top khar turin aronda ave bok amai ro chu supercomputerina anronda songjong hi adik vek big loti ero kan hriat telatan atha ome Arsenal team tana loin lanto Jack Wilshere point to thar aron neya Arsenal team chu vau khan na ron pe in season third ma champion no moi choi andu ni chuan mi thar thatak sengnu ta sumren lo tura adu thu asoi Jack Wilshere chon tuna Arsenal team kaldan pet hi chu a simple apangai emema thil thalo tak anne mason tum na po omlo ang mai anniya kan mangai ve to boxia chu wang chuanin champion no moi te po choi turin kan dowa chumi tan chun sum thanem tak the chu hi anmamo anne kan lo soi photo angin striker anmamo emema Mikel Arteta point hi asiain karinga anmamo tak hi ansengnu thut karing thin asai zui bok tuntrum chu atop kharnan Tottenham Hotspur lam hi mang ve donang o Tottenham Hotspur lam hian season tharlo turatan inthum that antum khop maya hian duna tilho tling thei tur heng gol lamin atarlan dana Mohamed Kudus senglo bel antum thu tarlan aniya Kudus man atan hian pau million somruk panga velpo the chu antum thu tarlan ani Tottenham Hotspur club ho to pa levi chuan Premier League le UEFA Champions League no moi an choi thei arin thu alo soi towa chumi ti thei tur chon an squad po thuam chak antum thu a soi to bok tundin mana kot satan Thomas Frank an senglu towa Embelmo an senglu trap towa Mohamed Kudus po senglu antum thu an soi le ta ole hatichin hatun rumatan chon nile tamai se clear to te ka channel min ngai lut sak thina hinchunga lom thu ka soi tak meu anne like share le subscribe lam han tran min han lak pui le ta ula thungai nom tak tenen kanin mu chho le zel don ne